Život, moja sudba, moj dom. Kako bilo vo Skopje pred 100 godini? Vo 1924. godina vo Skopje katolički biskup stanal Janez Frančišek Gnidovec, koji ostanal na ta položba do 3. februari 1939. godina. Gnidovac je roden 1873. godina vo selo Veliki Lipovac vo Slovenečkata biskupija Novo mesto. Po poveke godišnji službuvanja vo Slovenija kako pripadnik na redot Lazaristi, to je vo 1924. godina je imenovan za skopsko-prizrenski biskup. Vo 1934. sedišteto na biskupijata go premestuva od Prizren vo Skopje. Za vremena svojeto upravuvanje na podračjeto na Makedonija, Kosovo i delo Crnagora, to je izgradil duri 13 novi katolički crkvi. Njegovo to moto bilo nasite da im pripadne sej. I majka Tereza za nego imala samopohvalni zborovi. Vo 1974. godina ta na dve svoji misionerki im napišala pismo vo koje za ovaj biskup veli deka bil kako vistinski svetitelj. Inicijativata za kanonizacija na skopski od biskup od vremeto na duhovното sozrevanje na majka Tereza, koji imal golemo vlijanije vrstoa ta da se reši da stane misionerka, je povedena v 1977. godina i je se ušte vo procedura vo Vatikan. Za ono što biskup od Gnidovec go pravel na ovije prostori za katoličkata crkva. Predlagačite od Ljubljanskata nadbiskupija smeta deka ovaj biskup po poteklo Slovenec, koji na čelo na Skopskata biskupija došel v 1924. godina so svoj život i so delata sekako zaslužil da bide priznajen. Moj dom, moj život, moja sudba. Ko je bil Stanko Karaman i što toj vo 1924. godina pravel vo Skopje. Stanko Karaman, roden 1889. godina, je prirodonaučnik, osnovač na prirodonaučni od muzej, na zoološkata gradina i na Skopski od park. Rabotel na ihtiofaunata vo zemljata i je objavil svojata studija za makedonskite vidovi. Objavil poveke od 100 naučni trudovi vo koje je obrabotil klasifikacijata na ribite, pticite, vlekačite i mnogu grupi od rakovidnite organizmi. Najgolem broj od novoopišanite vidovi i podvidovi go nosat imeto na Makedonija, na rekata Vardar ili na golemite planinski masivi u Makedonija. Toj opišal poveke od 60 novi vidovi i podvidovi. Osnovače na muzejskite spisanija Akta i Fragmenta Balkanika. Na kraju od 1923. godina dr. Karaman povtorno došao vo Makedonija, no vojpat na pokana na togašното higijensko oddelenije pri Ministerstvoto za narodno zdravije. To je ostanal 6 meseci do 1924. i gi istražoval istečnite vodi, ezerata, močorištata, orizištata vo Makedonija, odnosno endemičnite reoni vo koji komarcite prenesuvale malarijata. Isto taka toj sobirao podatoci za bolesta i bolnite po malaričnite stanici, pošto vo 1924. godina go izdava i svoj trud, Anofelitna Makedonija i nivno suzbivanje. Prestojot vo Makedonija će go iskoristi za istražuvanje na slatkovodnite ribi. Istata ta 1924. godina, to je vo Split go objavuva kapitalni od trud studijata vidovi od Makedonija. Među 45 te vidovi, podvidovi, što istražuvačite i sami o toj prethodno gi registrirale vo našite vodi, toj ke oddeli 16 i ke gi opiše kako novi vidovi ribi vo naukata. I dene se upotrebuva imeto so koje gi opredelil dr. Karaman.
По двата престоја, младиот влюбеник и истражувач на природата одлучил да го напушти Загреб и да дојде во Скопје, каде што бил назначен за паразитолог во тогаш новооформениот Завод за тропски болести во Скопје. Во есента 1926 година во Скопје е донесен посебен закон за основање на зоолошки музеј, кој подоцна ќе прерасне во природонаучен музеј. Истата таа година од страна на тричлена комисија, со која раководел доктор Станко Караман, на денешната локација ќе биде формирана Зоолошката градина на Скопје, која располагала со скромен број животни кои претежно биле добиени како подарок. Природонаучниот музеј на Македонија или Зоолошкиот музеј го започнува својот живот во павилјон во сегашниот градски парк, а потоа се сели во потрага по подобри услови за работа. Доктор Караман бил на чело на оваа институција во Скопје се до почетокот на Втората светска војна. Така било во Скопје пред 100 години. Moj život, moja sudba, moj dom.